Od trenutka kada su nacisti preuzeli vlast, sve se iznenada promenilo za milione ljudi. Partijska pravila nisu ostala na ulici, ušla su u domove, učionice i radna mesta. Sve je počelo da se vrti oko onoga što je naređeno odozgo. Šta se jelo, šta se govorilo kod kuće, kako su se odgajala deca, šta se gledalo u slobodno vreme. To više nije bila lična odluka. Naređenja su se nametala bez mesta za sumnju. Ono što je nekada bila privatna stvar, sada je kontrolisala država. Strah, budni pogledi i pritisak okoline postali su deo svakodnevnog života. Neki su se prilagodili, drugi su se pretvarali, a nekolicina je pokušala da ne igra tu igru. Ulice su bile prepune zastava, iznuđenih pozdrava i javnih kazni. Niko nije bio miran. Ako se nisi uklapao, bio si odbačen ili si nestao. A kada je došao rat, nestašica i nasilje su sve dokrajčili. Kako se zaista živeo taj pakao iznutra, usred tišine i prividne uređenosti. Početak nacističke diktature. Kada je Hitler preuzeo mesto kancelara u januaru 1933. nije imao ni većinu u parlamentu niti čvrstu podršku svih sektora u zemlji. Ali za kratko vreme, njegova strategija za eliminisanje opozicije i kontrolu svih sfera vlasti nije ostavila prostora nikome ko je želeo da se odupre. Požar Reichstaga, zgrade nemačkog parlamenta, bio idealan izgovor. Samo jedan dan kasnije, usvojeni su novi propisi koji su vladi dali moć da uhapsi bilo koga bez dokaza ili suđenja. Pokrenut je direktan progon protiv komunista, socijaldemokrata i svakog kritičkog glasa. Koncentracioni logori počeli su da se pune od samog početka, ne vojnim neprijateljima, već građanima koji su mislili drugačije. Najšokantnije nije bilo nasilje samo po sebi, već brzina kojom se normalizovalo. Nacisti nisu raspustili sve partije odjednom, ali su uspeli da svaka nestane sa vrlo malo otpora. Za manje od 6 meseci, Nemačka je od Demokratske republike postala kontrolisana od strane jedne partije. Sindikati su zamenjeni jedinstvenom organizacijom koju je kontrolisao režim. Radnici nisu mogli da se žale niti da štrajkuju, a ako bi pokušali, završili bi otpušteni ili u zatvoru. Štampa, radio, knjige i film počeli su da slede jedan jedini scenario. Nije to bila samo cenzura, već i stalna propaganda, osmišljena da svi vide Hitlera kao spasioca Nemačke. U školama, profesori su bili primorani da se učlane u nacistički sindikat i da podučavaju vrednosti režima. Deca su indoktrinirana od malih nogu, a oni koji su pokazivali posebne sposobnosti slani su u državne škole gde su se formirali budući lideri partije. U selima i gradovima organizovane su omladinske grupe koje su promovisale fizičke aktivnosti, parade i slepu poslušnost. Jevreji su počeli da primećuju prve znake isključenja. Nije im bilo dozvoljeno da nastave sa nekim državnim poslovima, niti da predaju na univerzitetima. Zabranjeno im je da se venčavaju sa Nemcima i bili su izolovani iz javnog života. Iako se još nije govorilo o istrebljenju, izolacija je već bila u toku od samog početka. Mnogi Nemci nisu bili fanatici, ali su odlučili da gledaju na drugu stranu. Drugi su se, iz straha ili zbog koristi, pridružili novom sistemu. Gestapo, tajna policija režima, počeo je da prima prijave od suseda, kolega i rođaka. Nadzor nije dolazio samo od države, već i od običnih ljudi. Paralelno, Hitler je radio na tome da pridobije podršku privrednika i vojske. Obećao im je stabilnost, eliminaciju komunizma i mogućnosti za ekonomski rast. Sporazum je bio prećutan. Oni će zadržati svoju moć pod uslovom da se ne suprotstavljaju novom poretku. Jedan od najvažnijih koraka bilo je usvajanje zakona o ovlašćenjima, koji je Hitleru omogućio da donosi zakone bez prolaska kroz parlament. Od tog trenutka svaki dekret je imao neposrednu pravnu snagu. To je bio formalni početak njegove diktature. Sudski sistem je takođe transformisan. Sudije su bile primorane da se zakunu na lojalnost Führeru i da slede zvaničnu liniju. Suđenja su prestala da budu nepristrasna. Zakon više nije bio granica za vlast, već sredstvo za njeno jačanje.
Kazne su pooštrene. Mnogi su bili zatvarani bez dokaza, a drugi su nestajali bez traga. Univerziteti, koji su nekada bili centri slobodne misli, bili su pročišćeni. Profesori koji nisu delili ideologiju režima su proterani. Studenti su učestvovali u spaljivanju knjiga, uvereni da čiste nemačku kulturu. Brzina promene je mnoge ostavila bez reakcije. Sve se dogodilo za nekoliko meseci. Ulice su bile prepune nacističkih simbola. Hitlerova slika bila je u svakoj državnoj kancelariji, u svakoj školi, u svakoj prodavnici. Nije bilo mesta za neutralnost. Bio si sa njima ili protiv njih. Stalni paradi uniformi, zastave okačene na svakom balkonu i obavezni pozdravi nisu bili samo simboli. Bili su jasni znaci ko sada vlada. Na javnim događajima niko se nije usuđivao da sedi kada je svirala himna partije. Čak i na venčanjima, sahranama i porodičnim okupljanjima ubacivani su nacistički napevi, govori i pozdravi kao da su deo uvek postojeće nemačke tradicije. Verski život je takođe bio pogođen. Iako Hitler nije eliminisao crkve, pokušao je da ih pokori. Neki pastori su sarađivali, drugi su bili ućutkani. Propovedi su pregledavane i očekivalo se da uključuju poruke koje su se uklapale u zvaničnu ideologiju. Verske omladinske organizacije su bile apsorbovane ili zabranjene, zamenjene zvaničnom grupom režima. U ruralnim područjima, propaganda je morala više da radi. Mnogi seljaci su bili konzervativni i nisu verovali u tako brze promene. Ali čak i tamo, pritisak je na kraju uspeo. Nuđeni su im podsticaji da se pridruže partijskim organizacijama. Za uzvrat, dobijali su beneficije, zaštitu i prestiž. Bilo je lakše slušati nego se odupirati. Umetnost je takođe prošla kroz ideološki filter. Slikari, pisci i muzičari koji nisu sledili nacističku liniju bili su proglašeni degenericima. Njihova dela su bila zabranjena, a njihove karijere uništene. Film je postao jedno od glavnih oruđa režima. Pažljivo proizvedeni filmovi prikazivali su herojsku sliku Nemačke i demonizovali neprijatelje države. Održavane su obavezne projekcije u školama i fabrikama. Niko nije mogao da ignoriše poruku. Za kratko vreme, konsolidovana je atmosfera u kojoj niko nije znao kome da veruje. Dugogodišnji prijatelji su prestali da razgovaraju iz straha od prijave. Ljudi koji su ranije delili progresivne ideale počeli su da ponavljaju zvanične fraze samo da bi se zaštitili. Postalo je normalno prihvatati stvari koje su ranije izgledale nezamislivo. Neki su mislili da režim neće dugo trajati, da će biti privremena faza. Ali svaki novi zakon, svaki korak, postajao je stalan. Obećanja o redu, zaposlenju i ekonomskom oporavku ubedila su mnoge. Iako je cena bila odricanje od sloboda, stabilnost se činila vrednom. Ulični plakati, marševi i 1000 puta ponovljeni slogani stvorili su iluziju nacionalnog jedinstva. Državno finansirani programi zapošljavanja počeli su da daju vidljive rezultate. Izgrađeni su autoputevi, javne zgrade i fabrike. Nezaposlenost je drastično opala. Za veliki deo stanovništva to je bio dokaz da sistem funkcioniše. Nisu hteli da vide skrivenu cenu, represiju, potpunu kontrolu i eliminaciju sve opozicije. Svakodnevni život se promenio i u najjednostavnijim stvarima. U školama su se svakog jutra pevale himne režima. U prodavnicama su bili plakati koji su pozivali da se ne kupuje u jevrejskim radnjama. U domovima, deca su ponavljala ideje koje su čula na omladinskim marševima. Roditelji su počeli da se plaše da govore pred svojom decom, da ih neko od njih nehotice ne prijavi. Razglednice, novine, pa čak i dečije igre nosile su slike Firera. Postao je deo pejzaža, figura koju je bilo nemoguće izbeći. Nacionalne proslave su se umnožile i bile su obavezne. Neprisustvovanje je moglo imati posledice. Sve je bilo osmišljeno da pojača ideju da je režim nepobediv i večan. Oni koji su pokušali da protestuju, čak i malim gestovima, bili su slomljeni. Intelektualci koji su pisali u tajnosti bili su otkriveni i kažnjeni. Mnogi su pobegli iz zemlje, ali drugi nisu imali tu priliku.
Represija je bila toliko efikasna da je nekoliko javnih primjera bilo dovoljno da većina odabere ćutanje. Režimu nisu bili potrebni milioni policajaca da kontrolišu sve. Bilo je dovoljno da svi veruju da mogu biti nadgledani. Taj stalni osjećaj posmatranja paralizovao je svaki pokušaj disidencije. Kada je konačno konsolidovana potpuna vlast, više nije bilo potrebe za pretvaranjem demokratije. Izbori su izgubili smisao. Za mnoge, to više nije bila diktatura. Bila je to jednostavno nova Nemačka. Pokoravanje bez pitanja, mašina obožavanja koja je sve kontrolisala. Kada je Hitler došao na vlast, njegov lik je stavljen u centar svega. Nije bio samo šef države, već je predstavljan kao spasitelj zemlje. Svakog dana, mediji su o njemu govorili kao o gotovo svetoj figuri. Nije prikazivan kao običan političar, već kao neko iznad svih. Njegovo lice pojavljivalo se u kancelarijama, školama, fabrikama, pa čak i u crkvama. Kult njegove ličnosti nije bio spontan fenomen. Bio je pažljivo organizovan od strane vlasti. Propaganda je radila na tome da ga prikaže kao nekoga ko nikada ne greši. Njegovi govori su prenošeni svuda. Čak i kada nije bio prisutan, zvučnici su postavljani na ulicama kako bi se njegov glas čuo svuda. Očekivalo se da će građani ustati i pažljivo slušati, čak iako je to bio samo snimak. Ovo idolopoklonstvo ušlo je u sve kutke svakodnevnog života. Hitlerove fotografije su bile obavezne u svim javnim prostorima. Deca su znala njegovo ime pre imena mnogih rođaka. Školske knjige su bile pune njegovih slika. U dečijim pričama, on se pojavljivao kao heroj. Nije bilo retkost videti mališane kako sasvim prirodno pozdravljaju na nacistički način. Od ranog doba, poruka je bila jasna, moralo se pokoravati vođi bez sumnje. Pozdrav podignutom rukom nije bio samo gest. Bio je znak lojalnosti. Ako se to ne uradi, moglo bi izazvati sumnju. Na sastancima, na ulici, čak i kod kuće, taj gest je postao deo svakodnevnog jezika. Ljudi su ga koristili za pozdravljanje poznanika, nadređenih ili partijskih funkcionera. U određenim trenucima bio je obavezan. Ako se ne uradi, moglo bi dovesti do prijave. Pisma koje je Hitler primao čitao je poseban tim. Svakog dana stizale su hiljade, mnogi od njih od običnih građana koji su mu tražili pomoć ili mu se zahvaljivali za ono što su verovali da je učinio za njih. Iako nije lično odgovarao, Führerova kancelarija je održavala kontakt. Taj osjećaj bliskosti pomagao je da se pojača ideja da je on jedini koji može da reši probleme naroda. Novine su o njemu govorile sa poštovanjem. Nijedna kritika nije bila dozvoljena. Ako bi neki novinar posumnjao, bio bi otpušten ili uhapšen. Pisani su članci koji su govorili o njegovoj genijalnosti, njegovoj viziji sveta, njegovoj posvećenosti Nemačkoj. Svaki njegov pokret je bio prijavljivan kao istorijski. Čak su i njegove tišine tumačene kao znaci mudrosti. Umetnici koji su radili za režim proizvodili su slike, skulpture i filmove gde je on bio centar. Neki su ga prikazivali kao ratnika, drugi kao zaštitničkog oca. Sve je bilo osmišljeno tako da narod u njemu vidi odgovor na svoje sumnje, izlaz iz svojih problema. U mnogim porodicama, njegova slika visila je pored slika roditelja ili verskih figura. Na velikim skupovima koje je organizovala partija, poput onih u Nirnbergu, hiljade ljudi su marširale u jedinstvu, slušale njegove govore i ponavljale slogane. Sve je bilo koreografisano do najsitnijih detalja. Cilj nije bio samo pokazati snagu, već i stvoriti kolektivnu emociju, osjećaj da su svi deo nečega ogromnog, sa jednim jedinim vođom. Mladi su trenirani da ga slede bez razmišljanja. U nacističkim omladinskim organizacijama učili su ih da istina dolazi odozgo. Ponavljale su se fraze poput Hitler je u pravu ili Führer zna šta radi. Sumnje nisu bile dobrodošle. Ako bi neko previše pitao, bio bi udaljen iz grupe ili označen kao izdajnik. Tako je formirana generacija koja je poslušnost videla kao dužnost. Unutar nacističke partije, svi su znali da moraju pokazati potpunu lojalnost Hitleru, najviša mesta su zauzimali oni koji su ga pratili bez sumnje.
Nije bila toliko važna iskustvo ili znanje koliko poslušnost. Ova vertikalna struktura eliminisala je svaki pokušaj unutrašnje debate. Odluke su donošene na vrhu i spuštale se bez promjena. Niko se nije usuđivao da iznese drugo mišljenje. U javnom životu proslave su se vrtele oko njegove figure. Hitlerov rođendan postao je nacionalni praznik. Tog dana su se održavale parade, govori, školske predstave i partijski skupovi. Na ulicama su visili njegovi portreti i lansirani su vatrometi. Bio je to veći spektakl od bilo kojeg drugog važnog datuma u kalendaru. Stanovništvo nije moglo da ga ignoriše, čak i ako nisu verovali u njega. Poruke režima su insistirale na tome da sve dobro dolazi od Firera. Ako bi se otvorila fabrika, to je bilo zbog njegove vizije. Ako bi opala nezaposlenost, to je bilo zahvaljujući njemu. Ako bi Nemačka nešto osvojila, ma koliko malo bilo, govorilo se da je to zbog njegovog vođstva. Ovaj pristup nije ostavljao prostora za druge ličnosti. Postojao je samo jedan odgovoran za dostignuća, a to je bio Hitler. Zvanične biografije su izostavljale sve neprijatne detalje. Govorilo se o njegovom skromnom poreklu, o njegovoj službi u ratu i o tome kako je podigao zemlju. Sve je bilo ispričano na epski način. Nisu pominjane njegove greške, neuspesi ili kontradiktornosti. Svaka sumnja u njegovu prošlost bila je odbačena ili izbrisana. Tako je izgrađena savršena slika, nemoguća za raspravu. Čak su i društvene igre i školski materijali pojačavali figuru vođe. U nekima, deca su napredovala po poljima ako su tačno odgovorila na pitanja o Hitleru ili partiji. Knjige za čitanje su uključivale anegdote koje su ga prikazivale kao hrabrog, mudrog i pravednog. Čak su i priče za laku noć bile prilagođene da uključe poruke režima. Stalno ponavljanje činilo je da se njegova slika urezuje od malih nogu. Tajni izveštaji režima pokazivali su da mnogi građani nisu verovali u sve što se govorilo. Ali, ipak, nisu to govorili glasno. Društveni pritisak je bio ogroman. Ako bi neko rekao nešto neprimereno, mogao bi biti prijavljen. Zbog toga, čak i oni koji su sumnjali su sledili igru. Aplaudirali su na govorima, vešali zastave i govorili ono što se od njih očekivalo. Sam Hitler je izbegavao da razgovara sa običnim ljudima. Njegov krug je bio zatvoren. Ali propaganda je stvarala utisak da on poznaje probleme naroda. Kada bi se objavila neka priča o građaninu kome je on pomogao, to je bilo da se pojača ta slika. Iako su takve situacije bile preuveličane ili izmišljene, one su ispunjavale svoju svrhu. Davale su osjećaj da je on posvećen svima. Oni koji su radili blizu njega govorili su da nije dozvoljavao kritike. Oni koji su dolazili sa sumnjama su bili udaljeni. Izveštaj koje je primao su filtrirani da pokažu samo ono što je on želeo da vidi. Tako je stvorena atmosfera u kojoj su se svi pretvarali da je sve u redu, čak i kada to nije bilo istina. Niko nije želeo da bude nosilac loših vesti. Ideja da je Hitler nepogrešiv imala je ozbiljne posljedice. Kada bi nešto krenulo naopako, nije se krivio on. Tražili su se drugi odgovorni, ministri, funkcioneri ili čak narod. To je dodatno pojačavalo strah od greške. Svako je znao da ako nešto pođe naopako, može snositi posljedice. Strah i laskanje su se mešali, stvarajući sistem u kojem su svi ćutali i pokoravali se. Kult Firera nije nestao s vremenom. Naprotiv, postao je jači. Čak i u najtežim trenucima, i dalje se ponavljalo da on zna šta radi. Iako je zemlja počela da pati, propaganda je govorila da je to deo većeg plana. Tako je održana iluzija. Jedna figura na čelu, netaknuta, koju su svi morali verovati bez pitanja. Kako su celu Nemačku pretvorili u mrežu špijuna bez uniforme. Nacistički režim nije dugo čekao da formira neviđenu mrežu nadzora. Od prvih meseci stvorio je posebna tela zadužena za otkrivanje neprijatelja sistema. Gestapo, tajna policija bez uniforme, imala je zadatak da traži svaku osobu osumnjičenu da je protiv stranke. Nisu im trebali dokazi za delovanje.
Jednostavna optužba bila je dovoljna da se neko uhapsi i zatvori bez suđenja. Ljudi su počeli da se plaše čak i sopstvenih komšija. Bila je dovoljna anonimna prijava da neko nestane. Kuće su pretresane u zoru, a pritvorenici su obično odvođeni na mesta gde niko drugi nije znao šta se s njima dešava. Često se nisu vraćali. A ako bi se vratili, dolazili su promenjeni, ućutkani i prestrašeni. Niko nije pitao šta im se dogodilo. Većina građana nije znala ko radi za Gestapo. Mogao je to biti mesar, učitelj, čak i prijatelj. Ta nesigurnost je sve držala u tišini. Prestalo se glasno govoriti o politici. U kućama se tiho govorilo ako bi neko spomenuo nešto osetljivo. Deca su vaspitavana da poštuju režim, ali su takođe podsticana da prijave ako čuju nešto čudno kod kuće. Postojale su i druge grupe koje su dopunjavale sistem kontrole. ISA su bili zaduženi za patroliranje, zastrašivanje i kažnjavanje svakoga ko bi skrenuo sa linije. Iako su teoretski bili odvojeni, radili su zajedno kada je trebalo eliminisati one koji su mislili drugačije. Postojali su i civilni špijuni, obični ljudi koji su sarađivali sa vlastima iz uverenja ili iz straha. Koncentracioni logori su stvoreni da zatvaraju one koje je režim smatrao opasnim. Nisu to bili samo kriminalci, već svako ko se nije uklapao u zvaničnu misao. Novinari, profesori, aktivisti ili jednostavno ljudi koji su previše govorili. U početku je bilo malo logora, ali su se vremenom umnožili. Bili su to teška mesta, gde je zlostavljanje bilo normalno, a život malo vredan. Nije bilo potrebno biti deo neke političke grupe da bi se završilo uhapšen. Sa jednim neprimerenim komentarom, već je bilo dovoljno. Neko bi mogao da se našali na račun Hitlera i da bude optužen za izdaju. Čak i slušanje stranih radio stanica moglo je biti kažnjivo. Vlasti su govorile da je svaki kontakt sa spoljnim idejama rizik za nemački narod. Za mnoge je najbolja opcija bila ćutanje. Čak i oni koji se nisu slagali sa režimom radije su se držali po strani. Otpor je bio minimalan jer je cena bila visoka. Sistem je bio dizajniran da slomi svaki pokušaj pobune od samog početka. Nije bilo mesta za protest. Ulice su bile nadgledane, a glasine o hapšenjima su se brzo širile. Strah nije dolazio samo od onoga što se videlo. Bio je i u onome što se zamišljalo. Priče o tome šta se dešavalo u zatvorima i logorima pričale su se tiho, pažljivo. Niko nije znao tačno šta se tamo dešavalo, ali su svi pretpostavljali da je bolje ne saznavati. Ta nesigurnost je funkcionisala kao još jedno oružje. Teror je bio nevidljiv, ali stalan. Uniforma agenta već je ulivala poštovanje. Prisustvo oficira bilo je dovoljno da se svi usprave. Naučili su da gledaju u pod, da odgovaraju kratkim frazama i da ne dižu glas. Saslušanja su bila strahovita, čak i ako čovek nije imao šta da krije. Bilo je onih koji su na kraju priznavali stvari koje nisu učinili samo zbog iscrpljenosti ili pritiska. Režim je takođe koristio medije da pojača ovu atmosferu. Objavljivane su vesti o hapšenjima i kaznama sa detaljima. Nije objašnjavan tačan razlog, ali je jasno stavljano do znanja da niko nije izvan dosega države. Ova izložba moći služila je kao upozorenje. Bio je to podsjetnik da sistem ne oprašta greške niti distrakcije. Građani su takođe podsticani da nadgledaju jedni druge. U mnogim kvartovima, lokalni lideri partije organizovali su sastanke gde su beležili šta rade komšije. Oni koji nisu učestvovali u zvaničnim događajima, poput parada ili proslava režima, bili su posmatrani sa sumnjom. Neprisustvovanje maršu ili nevešanje zastave na prozoru moglo se smatrati činom pobune. Na radnim mestima održavana je ista kontrola. Zaposleni su znali da postoje oči koje ih posmatraju. U fabrikama i kancelarijama imenovani su politički odgovorni koji su obaveštavali vlasti ako bi neko rekao nešto neprimereno. Nezavisni sindikati su nestali, a na njihovom mestu su se pojavile organizacije kontrolisane od strane države. Radnik je morao pokazati poslušnost ne samo u svom zadatku, već i u svom načinu razmišljanja. Privatni život je izgubio svoj prostor.
Brakovi su bili posmatrani, prijateljstva su mogla biti analizirana, a porodična okupljanja, ako su bila brojna, izazivala su sumnju. Počelo se živeti sa osjećajem stalnog nadzora. Mnogi su spaljivali pisma ili skrivali knjige koje su mogle doneti probleme. Samocenzura je postala deo svakodnevnog života. Ljudi su naučili da ćute pre nego što razmisle o tome šta žele da kažu. Stranci koji su živeli u Nemačkoj takođe su bili pod lupom. Ambasade i dopisnici su bili špijunirani. Neki diplomate su svojim zemljama javljale da je atmosfera napeta, da se Nemci ne usuđuju da slobodno govore. Spolja se mogla primetiti promena. Posete su primane sa oprezom, a razgovori sa Nemcima su se završavali čim bi se dotakle osetljive teme. Umetnici, pisci i filmski stvaraoci takođe nisu pobegli od ove kontrole. Režim je odlučio šta se može slikati, pisati ili prikazivati. Knjige su pregledane i mnoge su povučene iz knjižara. Javno su spaljivani primerci kako bi se poslala jasna poruka. Postojala je samo jedna istina, a to je bila istina partije. Oni koji su insistirali na izražavanju drugih ideja bili su ućutkani, prognani ili pritvoreni. Univerziteti su promenili način rada. Profesori sa različitim idejama su izbačeni. Kursevi su prilagođeni za podučavanje ideologije režima. Očekivalo se da će studenti ponavljati iste govore koje su čuli na radiju. Kritičko razmišljanje je zamenjeno ponavljanjem. Škola je postala još jedno oruđe kontrole. Religija je takođe bila nadgledana. Iako crkve nisu bile zabranjene, očekivalo se da će sarađivati. Neki verski vođe su prihvatili novi poredak, drugi su pokušali da se odupru. Ali tih nekoliko koji su se suprotstavili bili su uhapšeni ili pritiskani dok nisu ućutkali. Učilo se da je pravi vođa Hitler i da se vera mora prilagoditi državi. Propovedi su bile nadgledane, a hramovi posmatrani. Oni koji su se vraćali iz inostranstva bili su ispitivani. Želelo se znati šta su videli, sa kim su razgovarali i šta misle. Putovanje u inostranstvo postalo je sve komplikovanije. Čak i unutar zemlje, kretanje bez dozvole moglo je izazvati sumnju. Bila su potrebna dokumenta i propusnice. Država je želela da ima potpunu kontrolu nad svakim pokretom svojih građana. U malim selima, kontrola je bila još jača. Svi su se poznavali i svaka promjena ponašanja privlačila je pažnju. Nije bilo potrebno da policajac nadgleda, bio je dovoljan radoznali komšija. Stvorena je kultura gde trač može imati ozbiljne posljedice. Neki su koristili prijave za osvetu ili eliminisanje ličnih rivala. Mediji su bili u službi straha. Svake nedelje su objavljivane vesti koje su pojačavale poruku poslušnosti. Govorilo se o primjernim kaznama, o unutrašnjim neprijateljima i o važnosti ostanka verno stranci. Radio stanice su ponavljale slogane, a filmovi su prikazivali špijune koji izdaju zemlju. Poruka je bila jasna, niko nije bio siguran ako je mislio drugačije. Tako se društvo oblikovalo uz pomoć nadzora i kažnjavanja. Ljudi su prestali da veruju jedni drugima. Prilagodili su se okruženju gde je najsigurnije bilo ne isticati se. Tišina i poslušnost postali su jedini način za preživljavanje. Strah nije bio samo od Gestapoa ili logora. Bio je od komšije, prijatelja, čak i od sebe. Žene pod nacizmom, između kolevke, straha i poslušnosti. Čim je režim konsolidovao vlast, vlasti su jasno nametnule ulogu koju su očekivale od žena. Dodeljena im je ključna misija u izgradnji nacije, da postanu majke. Slogani koji su se ponavljali na plakatima, u zvaničnim govorima i učionicama nisu ostavljali mesta sumnji: deca, kuhinja i vera. Ženski model koji je promovisala partija bio je model žene posvećene domu, zadužene za podizanje buduće generacije i održavanje kuće prema nametnutim pravilima. Država je počela da nagrađuje žene koje su imale više dece. Uspostavljene su nagrade poput majčinskog krsta, koji se dodeljivao prema broju potomaka, bronza za 4, srebro za 6 i zlato za 8 ili više. Ceremonije su bile javne. Organizovani su događaji na kojima su majke aplaudirane kao da su nacionalne heroine.
Ova mera nije bila samo simbolična. Takođe je nudila stvarne beneficije, poput boljih stanova ili ekonomske podrške. Istovremeno, žene su obeshrabrivane da traže zaposlenje. Mnoge su povučene sa svojih radnih mesta u kancelarijama, školama ili fabrikama kako bi se napravilo mesto za muškarce. Univerziteti su im ograničili upis. Karijere, koje su se smatrale muškim, ostale su im gotovo zatvorene. One koje su nastavile da studiraju posmatrane su sa nepoverenjem. Poruka je bila jasna, studiranje je bilo dobro samo ako nije ometalo dužnost da se bude majka. Propaganda je prikazivala slike nasmejenih žena koje kuvaju, čuvaju decu ili šiju. Ženski časopisi su zanemarivali teme mode da bi se usred sredili na savete o majčinstvu, tradicionalne recepte i načine organizovanja domaćinstva. Čak su se i igračke promenile. Devojčice su dobijale kuhinje, lutke i igre koje su simulirale kućne poslove. Sve je bilo osmišljeno da pripremi buduću majku od malih nogu. Međutim, nisu sve prihvatile ovu ulogu bez sumnje. Mnoge mlade žene, posebno u gradovima, želele su da rade, studiraju ili žive na drugi način. Ali naišle su na pravne i društvene barijere. Govoriti protiv zvaničnog modela moglo je doneti posledice. One koje su insistirale na drugačijem životu bile su etiketirane kao sebične ili nepatriotske. U nekim slučajevima bile su nadgledane ili čak ispitivane. Žene su takođe bile integrisane u zvanične partijske organizacije. Savez nemačkih žena okupljao je žene svih uzrasta da ih poduči kako da služe zemlji i svog doma. Nuđeni su kursevi kuvanja, nege dece i šivenja. Ali uključivala se i indoktrinacija. Govorilo se o rasnoj čistoti, o dužnosti podizanja zdrave dece i o važnosti ostanka verno nacističkom idealu. U okviru ovih organizacija takođe je promovisan nadzor. Žene su podsticane da prijave ako primete sumnjivo ponašanje kod svojih komšinica. Tako su mnoge postale delovi sistema kontrole. Neke su to činile iz uverenja, druge iz straha. Privatni život se smanjio, a odnosi među ženama su postali napeti. Svaki pogrešno protumačen komentar mogao je dovesti do prijave. Iako je većina uloga bila namenjena domu, neke žene su radile u okviru sistema. Bile su sekretarice u partijskim kancelarijama, medicinske sestre u zdravstvenim centrima režima i nadzornice u kampovima za prevaspitavanje. Ipak, njihovo napredovanje je bilo ograničeno. Nisu mogle da zauzimaju visoke položaje niti da učestvuju u ključnim odlukama. Viđene su kao pomoćnice, a ne kao vođe. Nametnut je i fizički ideal. Žene su morale biti zdrave, jake i arijevskog izgleda. Vršene su medicinske inspekcije pre braka. Parovi su morali dokazati da su sposobni za rađanje dece. Nasledne bolesti su bile razlog za sprečavanje braka. U ekstremnim slučajevima, režim je odobravao prisilnu sterilizaciju. Sve se radilo u ime zaštite rase. Ova kontrola se proširila i na seksualnost. Odnosi između nemačkih žena i nenemačkih muškaraca, posebno Jevreja ili stranaca, bili su strogo kažnjavani. Optuživani su za izdaju naroda. Neke su uhapšene, druge javno ponižene. Odnosi su morali biti korisni državi. Svaka veza koja se nije uklapala u zvanične planove nasilno je prekidana. Režim je takođe pokrenuo programe koji su promovisali rane brakove. Mladim parovima koji su želeli da se venčaju omogućeni su krediti. Ako bi supruga napustila posao i posvetila se domu, deo zajma bi bio oprošten. Ova mera je imala za cilj da ubrza formiranje velikih porodica, u skladu sa nacističkim modelom. Putem novca, podsticanje način života usred sređena kuću i reprodukciju. Uprkos ograničenjima, bilo je žena koje su postigle određenu vidljivost. Neke su zauzimale simbolične položaje u ženskim organizacijama, druge su učestvovale u društvenim zadacima koje je odobrio režim. Ali sve su imale jasnu granicu. Nije im bilo dozvoljeno da utiču na važne odluke. Politika, ekonomija i vojska bili su tereni rezervisani za muškarce. Žena, iako vidljiva, i dalje nije imala sopstveni glas. Tokom godina mira,
model je čvrsto održavan. Ali kada je izbio rat, stvari su se promenile. Potreba za radnom snagom navela je režim da izmeni neka pravila. Mnoge žene su pozvane da rade u fabrikama, kancelarijama ili čak na polju. Ono što se ranije smatralo neprihvatljivim, sada je postalo neophodno. Ipak, propaganda je i dalje govorila da to nije njihova glavna uloga. One koje su radile su pod pritiskom. Od njih se tražilo da obavljaju svoje zadatke, a da i dalje budu primerne majke ili supruge. Dvostruki napor je bio iscrpljujući. Od njih se očekivalo da se brinu o svojoj kući nakon dugih radnih dana. Režim nije nudio dovoljnu podršku. Sve je padalo na njih. Ipak, malo njih se glasno žalilo. Strah i dužnost su sve držali u tišini. Žene su također bile žrtve drugih oblika kontrole. Neke su bile primorane da učestvuju u programima selektivne reprodukcije. Spajane su sa vojnicima ili članovima partije kako bi imale decu koja su smatrana čistim. Nisu sve prihvatale, ali je pritisak bio jak. Ubeđivane su govoreći da pomažu svojoj zemlji. U stvarnosti, korišćene su kao oruđe države. Na okupiranim teritorijama, tretman žena bio je još brutalniji. Neke Nemice su učestvovale kao čuvarice u logorima ili zatvorima. Druge su se naselile kao supruge oficira u osvojenim zonama. Od njih se tražilo da održavaju red, podučavaju vrednosti režima i deluju kao primjeri ženskog ideala. Također su morale da nadgledaju lokalne žene i prijavljuju svaki sumnjiv čin. Kako je rat odmicao i žrtve se povećavale, postalo je uobičajeno vidjeti žene u ulogama koje su ranije bile nezamislive. Neke su vozile tramvaje, druge su radile kao čuvarke. Međutim, ovo otvaranje nije bilo priznanje, već hitna mera. Čim bi se rat završio, očekivalo se da će se vratiti kući. Nije se govorilo o jednakosti, već o privremenoj zameni. Kraj sukoba potpuno je promijenio živote miliona. Mnoge žene su izgubile muževe, braću ili decu. Gradovi su bili uništeni, a one su morale da obnavljaju svoj svakodnevni život među ruševinama. Režim je nestao, ali sve što su preživele ostalo je tu. Neke su nosile teret toga što su bile deo sistema. Druge su samo pokušavale da se prilagode kako su mogle. Tokom posleratnih suđenja, malo žena je izvedeno pred sud. Smatrane su manjim figurama, iako su mnoge aktivno sarađivale. Neke su uspele da izbegnu bilo kakvu osudu, druge su dobile površne sankcije. Decenijama je uloga koju su imale pod nacizmom bila zanemarena. Tek mnogo kasnije počelo je temeljno proučavanje. Ono što je ranije opravdavano kao poslušnost, danas se ispituje kao još jedan deo mašinerije. Ovako se živelo kod kuće, između oskudice, straha i navike. U mnogim gradovima svakodnevna rutina činila se nepromenjenom, ali ispod te fasade sve je počelo da se menja, a da mnogi to nisu ni primetili. Menjali su se školski rasporedi, spiskovi za čitanje, pesme na javnim događajima, pa čak i uniforme. Poruke partije polako su se uvlačile u biltene, na sastanke komšija i u obaveštenja na železničkim stanicama. Iako su prodavnice bile otvorene i ljudi su nastavljali sa svojim poslovima, okruženje više nije bilo isto. Ono što se činilo navikom, u stvari je bila progresivna adaptacija na nova pravila. Propaganda je pomogla da se održi ta slika. Prikazivane su nasmejane porodice, dobro obučene, sa hranom na stolu i urednim domovima. Mediji su govorili o napretku, jedinstvu i nacionalnom ponosu. Sve što bi moglo izazvati strah ili sumnju skrivano je. Ideja je bila da se pokaže da pod novim sistemom sve ide dobro i da ljudi žive bolje. Međutim, postepeno su počela da se pojavljuju ograničenja. Neki proizvodi su nestali sa polica. Uvedene su kontrole za kupovinu hrane i osnovnih namirnica. Iako se u početku nije toliko primećivalo, vremenom je postalo očiglednije. Stanovništvo je moralo da se navikne na korišćenje kupona za kupovinu hleba, mesa ili sapuna. Nedostatak je postao deo rutine. Rat je doneo još veće poteškoće. Gradovi su bili prepuni plakata koji su pozivali na štednju, reciklažu ili doniranje predmeta.
Žene su kuvale sa onim što su imale. Pravili su se novi recepti sa zamenskim sastojcima. U mnogim kućama se nosila zakrpljena odeća, a deca su nasleđivala odeću od svoje braće i sestara. Potrošnja je svedena na minimum. Sve je bilo usmereno na podršku ratnom naporu. Uprkos tome, propaganda je i dalje sve prikazivala pozitivno. U vestima se govorilo da su žrtve neophodne i da je nemački narod jak. Prikazivane su scene fabrika koje rade, mladih ljudi na poljima koji pomažu u žetvi i ponosnih majki kod kuće. Realnost je bila teža, ali zvanična slika se nije menjala. Saveznička bombardovanja su poremetila svakodnevni život. U mnogim gradovima sirene su se oglašavale u bilo koje doba. Ljudi su trčali u skloništa, ponekad više puta noću. Spavanje je postalo teško. Kuće su se uništavale, usluge su se prekidale, a hrana je još više oskudevala. Ipak, od stanovništva se tražilo da ostane čvrsto i da nastavi da radi. Deca su slana na selo da bi se udaljila od opasnosti. U teoriji, to je bilo da bi se zaštitila, ali se takođe koristilo da bi se vaspitala u vrednostima režima. Živela su u grupama, pod nadzorom, daleko od roditelja. Učila su da slušaju, da budu izdržljiva i da razmišljaju kao budući vojnici ili majke. Za mnoge je to bilo teško iskustvo, iako predstavljeno kao privilegija. Žene su, pored brige o domaćinstvu, preuzimale i dodatne zadatke. Bavile su se gradskim baštama, sakupljale polovnu odeću i učestvovale u kampanjama podrške frontu. Takođe su radile u fabrikama, kancelarijama ili na selu. Iako nisu bile javno priznate, njihov trud je bio ključan za održavanje svega u pokretu dok su muškarci bili na frontu. Unutar kuća osjećala se napetost. Postojao je strah da se kaže nešto pogrešno. Radio stanice su emitovale samo zvaničan sadržaj, a novine nisu objavljivale negativne vesti. Ljudi su naučili da ne pitaju i da ne komentarišu. Živelo se u tišini. Čak su se i u porodici izbegavale osetljive teme. Niko nije znao kome da veruje. Mnogi su krili fotografije, pisma ili knjige koje su mogle biti loše viđene. Spaljivali su se papiri, čuvale stvari na dnu ormara. Nadzor je bio stalan. Čak su i deca ponavljala kod kuće ono što su čula u školi i nehotice su mogla da odaju svoje roditelje. Strah se nastanio u svakom domu. S vremenom, ono što se ranije činilo privremenim, postalo je uobičajeno. Nestašica više nije iznenađivala, a prekidi struje ili vode prihvatani su kao deo svakodnevnog života. Stanovništvo je prilagodilo svoje navike, kuvalo se sa onim malo što je bilo, predmeti su se ponovo koristili, stajalo se u dugim redovima bez žaljenja. To je bila nova normalnost, prihvaćena iako se nije dopadala. U nekim gradovima komšije su se organizovale da se međusobno pomažu. Delili su hranu, pomagali u popravkama ili čuvali decu jedni drugima. To nije bila zvanična inicijativa, već potreba. Uprkos državnoj kontroli, mreže pomoći među običnim ljudima odigrale su važnu ulogu. Bez njih, mnogi ne bi mogli toliko dugo da izdrže. Vlasti su i dalje insistirale na kolektivnoj dužnosti. Održavani su događaji na kojima se ponavljalo da svaki građanin mora ispuniti svoj deo. Postojao je stalni pritisak da se ne podbaci, da se ne žali i da se pokaže entuzijazam. Organizovani su marševi, dani dobrovoljnog rada i kampanje sakupljanja. Svi su morali da učestvuju, a oni koji to nisu činili bili su obeleženi. Kod kuće, roditelji su izbegavali da govore pred decom. Plašili su se da će nešto ponoviti u školi. Učitelji su pitali, beležili, a ono što se činilo nedužnim razgovorom moglo je da se završi posetom vlasti. Tišina je bila oblik zaštite. Čak su i najbliži radije ćutali nego da rizikuju. Cenzura je uticala na sve aspekte zabave. Filmovi su morali imati pozitivnu ili korisnu poruku za režim. Pozorišne predstave su prolazile kroz filtere. Strana muzika je bila zabranjena. Dozvoljeno je bilo samo ono što je jačalo nacionalni duh. Ipak, neki ljudi su skrivali zabranjene ploče ili knjige i tiho ih slušali. Rutina je bila teška, ali i predvidljiva.
To dnevno ponavljanje davalo je određeni osjećaj kontrole. Iako se živelo sa strahom, bilo je i trenutaka mira. Pripremanje jednostavnog obroka, razgovor sa komšijom ili šivenje odeće bili su načini da se održi nešto ljudsko usred kontrole i oskudice. Svaki mali gest postajao je važan. S godinama, vesti sa fronta bile su sve gore. Iako je propaganda pokušavala da to sakrije, ljudi su počeli da primećuju da rat ne ide dobro. Tiho se govorilo o porazima, o vojnicima koji se nisu vraćali, o uništenim gradovima. Ali niko nije mogao ništa da potvrdi. Zvanični izvori su i dalje davali ulepšane brojke i trijumfalističke govore. Umor je bio opšti. Stanovništvo se osjećalo iscrpljeno fizički i psihički. Rad, racionalizacija, bombardovanja i strah su uzeli danak. Ipak, većina je nastavila da obavlja svoju dužnost. Ne iz entuzijazma, već iz navike ili zato što nisu znali šta bi drugo. Za mnoge, otpor je bio jedina moguća opcija. U posljednjim mesecima režima, situacija se pogoršala. Bombe su padale sve češće, zalihe su gotovo nestale, a nered je rastao. U nekoliko oblasti, vlasti više nisu mogle da održavaju kontrolu. Stanovništvo se moralo snalaziti samo. Strah od poraza dodavao se strahu od odmazde. Niko nije znao šta će se desiti ako režim padne. Neki su počeli da čuvaju dokumente, da uništavaju dokaze ili da traže kako da nestanu. Drugi su jednostavno čekali. Kuće su bile u ruševinama, porodice razdvojene, a hrane je bilo manje nego ikada. Ipak, govori su i dalje govorili o pobedi. Nepovezanost između stvarnosti i onoga što se govorilo u javnosti bila je potpuna. Odrasli da slušaju, programirano detinjstvo Trećeg rajha. Od samog početka, nacistički komandanti su decu smatrali ključnom za obezbeđivanje svoje dugoročne vladavine. Umesto da pokušavaju da ubede odrasle, odlučili su da oblikuju način razmišljanja najmlađih. Ako bi uspeli da pridobiju omladinu, budućnost režima bila bi obezbeđena. Partijske i vladine vlasti usredsredile su se na preuzimanje potpune kontrole nad obrazovnim sistemom. Nisu se zadovoljili promenom nekoliko nastavnih planova. Želeli su da imaju potpunu kontrolu nad onim što su deca učila, mislila i vrednovala od samog početka. Učitelji koji su nastavili da predaju na tradicionalan način bili su otpušteni ili kažnjeni. Samo oni koji su se usklađivali sa vizijom režima mogli su da ostanu. Mnogi profesori su, iz straha ili uverenja, na kraju sarađivali. Oni koji to nisu činili bili su zamenjeni pouzdanijim osobljem. Udžbenici su prerađeni tako da su istoriju, biologiju, pa čak i geografiju podučavali prema interesima partije. Uklonjeni su jevrejski ili strani autori, a uvedeni su materijali koji su isticali nacionalni ponos i superiornost arijevske rase. U učionicama se stalno govorilo o poslušnosti vođama, o lojalnosti narodu i o spremnosti da se žrtvuje za domovinu. Čak i u normalnim predmetima, poput matematike ili prirodnih nauka, uključivani su primjeri koji su pojačavali zvanično razmišljanje. Učenici su učili da razlikuju one koji su smatrani dobrim građanima i one koji su viđeni kao neprijatelji naroda. Od njih se tražilo da prate šta se dešava u njihovim kućama i da prijave ako njihovi roditelji ili komšije loše govore o vladi. To je decu pretvaralo u deo sistema nadzora. Obrazovanje je bilo samo deo plana. Izvan škole, mladi su apsorbovani u partijske organizacije. Dečaci su ulazili u Hitlerjugend, dok su devojčice išle u savez nemačkih devojaka. Ono što je u početku bilo opciono, kasnije je postalo obavezno. Kroz igre, šetnje, pesme i grupne zadatke, usađivani su ideali režima. Dečaci su trenirani da budu vojnici i vođe, a devojčice da budu žene i majke u okviru porodičnog modela koji je promovisala partija. Uniforma je bila suštinski deo sistema. Nije bila samo odeća, pokazivala je da su deo pokreta. Nošenje uniforme izazivalo je ponos, ali i pritisak. Oni koji je nisu nosili bili su obeleženi, a to je uticalo na njihove porodice. Pozdrav podignutom rukom, zakletve i pesme ponavljali su se u svakoj aktivnosti.
Sve je bilo osmišljeno tako da se deca osjećaju delom većeg cilja od njih samih. Bilo je to okruženje u kojem su se nagrađivali disciplina, posvećenost i prilagođavanje. Zadaci koji su im dodeljivani nisu bili samo rekreativni. Trenirani su u fizičkim veštinama, u tehnikama preživljavanja, pa čak i u upotrebi oružja. U vrlo ranom uzrastu već se govorilo o služenju zemlji, borbi za nju i, ako je potrebno, umiranju za nju. Uloga devojčica nije se ticala vojne pripreme, već formiranja žena u službi doma, odgajanja dece i zajednice. Učile su kuvanje, prvu pomoć i kako da organizuju domaćinstvo prema partijskim pravilima. Cilj je bio da odrastu spremne da podižu sledeću generaciju po istim principima. Sve ovo stvorilo je okruženje u kojem mladi nisu poznavali drugu stvarnost. Od malih nogu živeli su okruženi simbolima, frazama i ljudima koji su ponavljali istu poruku. Nije bilo mesta za kritičko razmišljanje niti za dovođenje u pitanje onoga što im se govorilo. Kako su deca odrastala, očekivalo se da prođu kroz različite faze u okviru omladinskih organizacija. Dečaci su počinjali u grupama za malu decu, zatim prelazili u Samhitlerjugend, a potom u pripremne sekcije za vojsku ili Sve je bilo postupno i planirano. Devojčice su takođe prolazile kroz nivoje. Prvo su dobijale osnovnu obuku u Ligi devojaka, zatim u grupama koje su učile o brizi o deci, održavanju kuće i pomaganju u društvenim aktivnostima. Ni u jednom trenutku nisu bile podsticane da traže drugu vrstu budućnosti osim dodeljene uloge. Društveni pritisak je bio jak. Ko se nije integrisao, bio je izolovan. Roditelji su se plašili da će njihova deca biti obeležena kao problematična ako ne učestvuju. U mnogim slučajevima sama deca su tražila da se pridruže kako ne bi ostala van onoga što su svi drugi radili. Oni koji su se isticali u okviru ovih grupa dobijali su nagrade, imenovani su za omladinske vođe i bilo im je dozvoljeno da predstavljaju pokret na javnim događajima. To je davalo status, a u nekim slučajevima otvaralo vrata za položaje u vladi ili oružanim snagama kasnije. Letnji kampovi i organizovana putovanja služili su kao alati za jačanje discipline. Tamo su se deca budila rano, vežbala i učestvovala na sastancima gde se govorilo o lojalnosti, žrtvovanju i dužnosti. Sve je imalo smisao, formirati mlade koji nikada ne bi sumnjali u izvršavanje naređenja. Tokom slobodnog vremena, deca su takođe bila izložena materijalima koje je osmislio režim. Filmovi, priče, pa čak i društvene igre ponavljali su zvanične vrednosti. Nije se radilo samo o podučavanju u učionici, već o tome da sve u njihovom okruženju ponavlja istu poruku. U porodicama situacija je postala komplikovana. Neki roditelji se nisu slagali sa sistemom, ali su morali da se pretvaraju da ga podržavaju kako ne bi upali u nevolje. Drugi su verovali režimu i mislili da rade ispravno. U oba slučaja, deca su odrastala u okruženju bez očiglednih protivrečnosti. Kada je počeo rat, mnogi od ovih mladih već su bili toliko integrisani u sistem da nisu oklevali da sarađuju. Pomagali su u prikupljanju, učestvovali u marševima, a neki su bili raspoređeni da čuvaju bombardovane imovine ili da pružaju podršku u bolnicama. Vremenom, rat je progutao i tinejdžere. Mnogi su poslati na ubrzane obuke kako bi služili kao borci. Neki su se dobrovoljno javili, drugi su bili primorani. To je bio sledeći korak u planu koji je režim za njih trasirao od detinjstva. Psihološki uticaj je bio veliki, ali o tome nije bilo dozvoljeno govoriti. Pokazivanje slabosti bilo je loše viđeno. Mladi su bili podsticani da trpe bol, ignorišu strah i razmišljaju o dužnosti. Nije bilo mesta za razgovor o anksioznosti, zbunjenosti ili tuzi. U poslednjim mesecima sukoba, kada je kolaps bio blizu, formirane su borbene jedinice samo od mladih ljudi. Neki su imali jedva 15 ili 16 godina. Dobili su uniformu, oružje i misiju. Mnogi se nisu vratili. Bili su obučeni da slušaju bez pitanja i to su činili do kraja. Posle poraza, sistem se raspao. Organizacije su zatvorile savezničke vlasti. Zabranjeni su simboli, uniforme i pozdravi.
Deca koja su odrasla pod tim modelom ostala su bez referentnih tačaka. Nisu razumela zašto sve što su ih učili više ne vredi. Mnogi su se stideli, drugi nisu znali kako da se ponašaju. Neke porodice su pokušale sve da izbrišu, druge su ostale u tišini. Bila je to generacija obeležena obrazovanjem koje ih je pripremilo da služe režimu koji je nestao preko noći. Za mnoge, obnova identiteta bila je teška. Većina nije dobila pomoć da obradi ono što je doživljeno. U školama su im učili drugačiju istoriju, ali bez alata za razumevanje promene. Detinjstvo koje su proživeli ostalo je sačuvano, bez odgovora. Kraj Rajha. Šta su civili doživeli među ruševinama, strahom i tišinom? Dok su savezničke trupe napredovale i bombardovanja se intenzivirala, civili u Nemačkoj su ulazili u rutinu obeleženu nesigurnošću i strahom. Sirene su se oglašavale u svako doba, a ljudi su se navikli da žive blizu skloništa. Spavanje u odeći postalo je uobičajeno, kao i držanje spremnog kofera za slučaj da se iznenada mora bežati. Nestanak struje bio je deo svakodnevice. Noću se nije smela upaliti ni sveća bez rizika. Prozori su bili prekriveni tamnim zavesama kako ne bi propustili ni zrak svetlosti. Za one koji nisu poštovali ova pravila postojale su kazne, jer se smatralo da ugrožavaju sve. Na pijacama je nabavka hrane bila sve teža. Racionalizacija nije bila dovoljna, a mnogi su zavisili od trampe ili kontakata da bi dobili nešto više. Najsrećniji su imali rođake na selu koji su slali pakete. Ostali su stajali u dugim redovima za bilo koji proizvod. Sapun, cipele, pa čak i toalet papir postali su retki artikli. Žene su šile odeću od onoga što su našle i popravljale đonove cipela iznova i iznova. Deca su nosila ono što im je ostalo, iako je bilo pocepano ili im je bilo malo. Propaganda je ostala čvrsta. Novine su govorile o otporu i pobedi, iako su na ulici svi znali da je kraj blizu. Ipak, mnogi su se i dalje pretvarali da su samouvereni iz straha da ne budu prijavljeni. Niko nije znao kome da veruje, a to je život činilo još napetijim. U velikim gradovima, poput Berlina ili Hamburga, bombardovanja su uništila čitave četvrti. Ljudi su spavali u metro stanicama, podrumima ili bilo kom mestu koje je nudilo neku zaštitu. Neki se nisu usuđivali da izađu ni danju. Buka aviona izazivala je paniku. Lokalne vlasti su pokušavale da održe red, ali je to postajalo sve teže. Mnogi policajci i službenici su bili pozvani na front ili se više nisu pojavljivali. Umesto njih, članovi stranke su pokušavali da kontrolišu situaciju, ali sa malo uspeha. Strah od stranaca je rastao. Govorilo se o tome šta bi Sovjeti mogli učiniti ako dođu, a to je podstaklo anksioznost. Priče koje su kružile o pljačkama i zlostavljanjima stvarale su paranoju. Neke porodice su radije bežale na zapad nego što su čekale Crvenu armiju. Istovremeno, režim je nastavio da pogubljuje one koje je smatrao izdajnicima ili dezerterima. Vešali su vojnike zbog nepoštovanja naređenja i civile zbog slabljenja morala. Mnogi leševi su ostali obešeni na stubovima sa zakačenim natpisima kao upozorenje. Deca nisu bila izuzeta od svega ovoga. Mnogi su videli stvari koje nikada nisu trebali da vide. Igrali su se među ruševinama, tražili hranu gde god su mogli i naučili da se kreću usred haosa. Detinjstvo je prekinula stvarnost koju nisu razumeli, ali koja je već postala deo njihovog života. Usred razaranja, neki ljudi su i dalje pokušavali da održavaju rutinu. Bilo je onih koji su i dalje išli na posao, iako kancelarija više nije postojala. Drugi su otvarali male improvizovane radnje za razmenu proizvoda. Potreba je učinila da kreativnost zameni norme. Crkve su počele da se pune, ne zbog vere, već zbog očaja. Ljudi su tražili smisao, objašnjenje ili bar utehu. Propovedi su izbegavale da govore o režimu i usred sredile su se na nadu. To je bio način da se pruži otpor bez otvorenog izjašnjavanja. Poslednji dani su bili najgori. Nije bilo hrane, nije bilo prevoza, a strah je bio potpun. Stanice su bile pune ljudi koji su pokušavali da pobegnu, ali vozova više nije bilo.
Putevi su bili prepuni kola koja su vukli konji i ljudi koji su pešačili sa onim što su imali na sebi. Kada se čulo da je Hitler umro, mnogi nisu verovali. Drugi su mislili da je to trik da se prevare neprijatelji. Vest nije dočekana sa neposrednim olakšanjem, već sa još većom zbunjenošću. Niko nije znao šta će se dalje desiti niti ko će preuzeti vlast. Polako, predaja je postala očigledna. Zastave su se promenile, neprijateljski vojnici su počeli da patroliraju ulicama i naređeno je da se preda oružje. Ljudi su oprezno izlazili iz skloništa. Neki su plakali, drugi su gledali ne znajući da li su sigurni ili ako sada dolazi najgore. Savezničke trupe su pronašle zemlju u ruševinama. Uništene kuće, srušene bolnice i hiljade ljudi bez hrane i vode. Nije bilo struje u mnogim gradovima, a telefoni više nisu radili. Osnovne potrebe su oskudevale, a niko nije znao kome da se obrati. Okupatori su doneli neki red, ali i nova pravila. Zabranjeni su simboli režima, zatvorene su partijske kancelarije i počela su hapšenja. Mnogi civili su gledali kako hapse njihove komšije, bivše službenike ili čak učitelje. Sramota se uvukla u atmosferu. Neki su pokušali da unište dokaze koji su ih povezivali sa partijom. Palili su uniforme, skrivali dokumente i pokušavali da prođu neprimećeno. Ali uvek je bilo nekoga ko se sećao ko je šta rekao ili ko je koga prijavio. Žene su posebno stradale. Mnoge su napadali neprijateljski vojnici, posebno na istoku. Tiho se govorilo o tome šta im se dešavalo, ali svi su znali. Žrtve su ćutale, u strahu i bez podrške. Bila je to duboka rana koja je dugo zaceljivala. Deca su ostala izgubljena. Neki su izgubili roditelje, drugi su bili sami u uništenim gradovima. Savezničke vlasti su organizovale improvizovana sirotišta i tražile rođake. Bilo je slučajeva kada su mališani usvojeni, a da nisu znali da li su im roditelji još živi. Glad se nije završila krajem rata. Rezerve su bile iscrpljene, a prevoz još uvek nije funkcionisao. Zavisnost od spoljne pomoći, koja je stizala polako, trajala je mesecima. U mnogim oblastima, civili su počeli da se organizuju kako bi preživeli. Čistili su ulice, popravljali krovove, delili ono što su našli. Manje zajednice su se brže oporavile, dok je u gradovima haos trajao duže. Zatvoreni vojnici se nisu vraćali. Porodice su pisale pisma, išle u kancelarije Crvenog krsta, ali nisu dobijale odgovor. Prošli su meseci, čak godine, dok neki nisu oslobođeni. Drugi se nikada nisu vratili. Niko nije davao objašnjenja. Škole su ponovo otvorene sa novim knjigama, novim učiteljima i novim pravilima. Deca su slušala drugačije stvari, ali su i dalje pamtila ono što su ih ranije učili. Bilo je teško razumeti šta je bila istina, a šta ne. Mnogi su ostali sa sumnjama celog života. Savezničke vlasti su pokrenule proces denacifikacije. Svima su postavljali pitanja: da li ste bili član partije, da li ste prisustvovali sastancima, da li ste nekoga prijavili. Odgovori su određivali da li možete da radite, predajete ili imate posao. Bilo je onih koji su lagali i prošli nekažnjeno, i drugih koji su govorili istinu i bili kažnjeni. Pravda nije uvek bila jasna. Neki su smatrali da su pravi krivci pobegli, dok su drugi platili za manje stvari. Uprkos svemu, malo po malo, život se nastavio. Vozovi su se vratili, kuće su obnovljene, prodavnice su otvorene. Ljudi su pokušali da zaborave, ali nije bilo lako. Bilo je odsustva, uspomena i rana koje se nisu videle, ali su i dalje bile tu. U narednim godinama izbegavalo se govoriti o prošlosti. Mnogi su se pretvarali da se ništa nije dogodilo. Tek mnogo kasnije su počela da izlaze svedočanstva, sećanja, intervjui. Generacija koja je odrasla u ratu dugo je čekala da ispriča ono što je doživela. Ono što je ostalo bila je drugačija zemlja. Stari poredak je pao, a ono što je dolazilo bilo je neizvesno. Civili, deca, majke i starci koji su preživeli nosili su iskustvo koje se nije učilo u knjigama, ali koje je obeležilo svaki kutak zemlje.
jedan glas među milionima, tajni dnevnik koji je sve ispričao. Friedrich Kellner, sudski službenik u gradu Laubachu, započeo je svoj dnevnik 1939. godine. Od samog početka zapisivao je sve što je video ili čuo. Nije pisao za druge, već za sebe, da ostavi zapis o onome što se dešavalo dok je svet oko njega izgledao kao da ludi. Njegovi prvi zapisi govorili su o tome kako obični ljudi prihvataju sve bez protesta. Kritikovao je nedostatak sopstvenog mišljenja i lakoću sa kojom su mnogi ponavljali ono što se govorilo u govorima ili novinama. Kellner je video opasnost u takvom ponašanju i zapisivao je to. Kada je Nemačka izvršila invaziju na Poljsku, napisao je da je to agresorski rat maskiran u odbranu. Znao je da nije istina da su Poljaci prvi napali. Slušao je komentare na ulicama, propagandu, i sve je to upoređivao sa onim što je sam znao. Kako su meseci prolazili, dnevnik je postajao sve oštriji. Pisao je o tome kako su vesti cenzurisane, kako je radio emitovao samo jednu verziju događaja i kako su ljudi počeli da se plaše da govore naglas. Niko nije znao da li ga komšija može prijaviti zbog pogrešno protumačenog komentara. Takođe je zapisivao ono što je čuo od vojnika koji su se vraćali sa fronta. Bilo je priča o pogubljenjima, pljačkama i zlostavljanjima. Iako se ove stvari nisu govorile javno, širile su se kao šapat po selima. Kellner ništa nije ignorisao, sve je zapisivao. Ponekad je i sam razgovarao sa ljudima koji su se vraćali iz okupiranih zona. Ono što su pričali šokiralo ga je: masovna ubistva, sravnjena sela, cele porodice nestale. Za njega to nisu bila preterivanja, već istine skrivene iza zvanične zavese. Nije govorio samo o zločinima van Nemačke. Kritikovao je i ono što se dešavalo kod kuće. Pričao je kako su se mnogi susedi koristili situacijom, prijavljivali iz zavisti ili su profitirali od isključenja drugih. Za Kellnera nije samo režim bio kriv, već i oni koji su ga podržavali svojom tišinom ili saradnjom. Kada su uvedene najstrože mere, poput stroge racionalizacije, on je to zabeležio. Pričao je kako su ljudi stajali u beskrajnim redovima, kako su osnovni proizvodi nestajali i kako je crno tržište postalo alternativa za preživljavanje. Represija je bila konstantna. Kellner je beležio svako nepravedno hapšenje, svaki iznenadni nestanak poznanika, svaki novi dekret koji je ograničavao slobode. Govorio je da se Nemačka pretvorila u zatvor na otvorenom. Nisu se svi slagali sa režimom, ali mnogi su ćutali. Kellner je to razumeo, ali je i žalio. Govorio je da strah ne može sve opravdati. Za njega, pisanje je bilo njegov način otpora, iako ga je samo on čitao. Tokom najintenzivnijih godina rata nije prestajao da piše. Čak i kada su se bombardovanja približavala, kada se situacija pogoršavala, njegov dnevnik je nastavio da raste. Zapisivao je imena, datume, detalje. Znao je da će u budućnosti sve to moći da posluži. Kritikovao je slepu poslušnost, nedostatak promišljanja i prazan nacionalizam. Za njega, Nemačka nije postajala velika, već je uništavana iznutra. Jasno je video ono što drugi nisu hteli da vide. 1942. godine Kellner je pisao o glasinama koje više nisu bile tako tajne, o sistematskom istrebljenju Jevreja. Nije koristio eufemizme. Govorio je da ono što je čuo o vozovima, kampovima i gasnim komorama ne može biti izmišljeno. Pitao se kako je moguće da toliko ljudi zna, a niko ništa ne preduzima. Te godine je opisao kako mu je jedna žena ispričala da je njen nećak, vojnik na istočnom frontu, bio svedok ubistva 1000 ljudi. Kellner je sve zabeležio, pucnjeve, jame, prisilnu tišinu. Za njega više nije bilo sumnje šta se dešava. Nije se ograničavao na pisanje o drugima. Takođe je zapisivao ono što je video u svom okruženju, arijevske lokale koji su bili sve puniji, prazne kuće nestalih porodica, preduzeća koja su menjala vlasnike nakon reorganizacije. Ono što je nekada bilo normalno, iskrivilo se, a da skoro niko nije primetio. Kellner nije zadržavao kritike. Pisao je da nemački narod nije žrtva, da je znao više nego što je priznavao. Isticao je licemerje,
pasivnost i oportunizam onih koji su se pretvarali da ništa ne znaju dok su profitirali od sistema. U njegovom dnevniku nije bilo samo osude. Također je pokazivao frustraciju. Pitao se kakvu će budućnost imati Nemačka posle svega toga. Pisao je da, čak i ako dobiju rat, cena je bila toliko visoka da ništa ne bi opravdalo ono što je učinjeno. Svaki put kada su vesti govorile o novim pobedama, on je sumnjao. Proveravao je mape, slušao razgovore na ulici i sve je to upoređivao sa svojom logikom. Pisao je da je porast pitanje vremena, ali da je šteta već učinjena. 1943. godine, bombardovanja nemačkih gradova počela su da se pojačavaju. Kellner je to detaljno zabeležio. Uništene zgrade, bolnice bez sredstava, deca bez škole. Iako nije slavio patnju, govorio je da je to direktna posljedica onoga što je zemlja posejala. Također je počeo da primećuje promene kod ljudi. Neki koji su ranije bili vatreni sledbenici režima, sada su mrmljali protiv njega. Ali on im nije opraštao. Govorio je da kasno kajanje ne menja prošlost i da su mnogi menjali mišljenje samo iz straha od gubitka. Ipak, nije prestajao da piše. Svaka stranica dodata dnevniku bila je način borbe protiv zaborava. Govorio je da će, ako ga jednog dana neko pročita, razumeti da nisu svi bili saučesnici, ali da ni nedužnih nije bilo toliko koliko se želi verovati. U posljednjim mesecima rata, Kellner je manje pisao. Okruživao ga je haos, trupe su bežale, naređenja su bila zbunjujuća, civili prestrašeni. Ali ipak, nastavio je da beleži ono što je mogao. Pisao je o ruskim vojnicima, o glasinama o masovnim samoubistvima, o posljednjim očajničkim govorima. Kada se saznalo da je Hitler mrtav, Kellner je jedva napisao jednu rečenicu: konačno, čudovište je otišlo. Nije slavio, samo je konstatovao činjenicu koja je, za njega, stigla prekasno. Nakon pada režima, pisao je o dolasku savezničkih snaga, saslušavanjima civila i prvim pokušajima obnove uništenog. Također je zabeležio kako su se mnogi susedi pretvarali da ništa nisu znali, kako su neki pokušavali da sakriju svoju prošlost i kako su bivši članovi partije sada govorili kao da su uvek bili protiv. Završio je svoj dnevnik sa mešavinom razočaranja i odlučnosti. Nije verovao da će se zemlja odmah promeniti, ali je verovao da će ono što je napisao poslužiti kao dokaz onoga što se doživelo. Taj svezak, napisan privatno i skrivan godinama, postao je dokaz svakodnevnog života pod nacističkim režimom. Nije ga napisao neko ko je imao moć, već običan čovjek koji je posmatrao šta se dešavalo i odlučio da to ispriča bez ućutkivanja. Na kraju nacističkog režima, ono što je ostalo nisu bili samo gradovi u ruševinama i slomljene porodice, već generacija obeležena godinama apsolutne kontrole, stalnog nadzora i nametnute tišine. Nije se radilo samo o zakonima ili govorima vlasti, radilo se o načinu života gde je svaki gest, svaka reč, svaka svakodnevna odluka prolazila kroz filter nametnut odozgo. Žene su bile primorane da odgajaju decu prema strogim pravilima. Deca su učila da slušaju pre nego što razmisle, a odrasli su preživljavali između straha, propagande i dojava. Kada se sve srušilo, hiljade su pokušale da se vrate u normalu, ali više nisu znali šta je to. Sećanja su ostala, komšije takođe, a ono što je bilo rutina sada je postalo nešto čega se mnogi nisu želeli sećati. Većina je ćutala, neki su poricali, a samo retki su zapisali ono što su videli. Nisu svi bili krivi, ali gotovo niko nije bio nepristrasan. I iako se režim završio, njegovi efekti su ostali urezani u samoj osnovi, u tome kako se živelo, kako se slušalo i kako se pokušavalo ići dalje.